We are here at the border between Zimbabwe and Botswana. This is village 21, Dombodema area, and the villagers are complaining that sometimes or most of the times their cattle disappear, go to Botswana, they get shot or they get stolen, and there are many causes why people think that their cattle cross the border. But there's also a clear problem of smuggling. You can see that here the wire is damaged because people smuggle stuff, cigarettes, fuel, groceries, and we hear sometimes even cars come from Botswana or wherever, South Africa. People pass with their goods here, they get into Botswana or into Zimbabwe if they're coming from Botswana, and from Zimbabwe they also cross into Botswana. But usually around these areas people will cross into Botswana, drink their beer and come back in the evening, or go shopping or go look for work and all those kind of things. But those cross-border challenges have led to cross-border crimes, and this is the reason why we are here in the Dombodema area. From village 17 to 19 to 21, people are talking about the same issue, the issue of I don't know whether I can call it a porous border, but the serious issue of smuggling that now leads to the locals losing their livestock. So just a step away, I'll be in Botswana and I can go do my shopping, come back here and get back into Zimbabwe. So with the economic situation in Zimbabwe, things getting expensive every night. This is a highway of things that are smuggled into Zimbabwe. But because it's during the day, it's quiet. But we are told that this is a very busy highway in the evening, people carrying their stuff into Zimbabwe. Besikhuluma labantu lapha bekhala ngenkomo zabo ezicatshayo. Selike lahlangana lohlupho lunjalo. Njengoba siduzane lebhoda, silohlupho oluningi kakhulu ngendaba yokuthi indlovu ziyaqamula. So inkomo ezinye ziyangena eBotswana, ezinye ziyabuya eZimbabwe. So silenkomo ezimbalwa sibili zibaye ezimbalwa zilazo inkomo eziyabe zingayisizo zalapha eZimbabwe. Okutshengisa ukuthi lezi zethu zingenzeka lazo zingekho kuleli lizwe zisendaweni yaseBotswana. So nxa inkomo sezithe zahamba eBotswana khona kwenziwani? EBotswana kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuzidubula. Kodwa uma ungaba lenhlanhla unyenyele la uyezidinga, uyakwanisa ukubuya lazo. Kulobusela njalo yini kumbe inkomo ezabe zizihambele kuphela? Ubusela ngeke ngitsho kangako ngoba kangikatholi icase ebambekayo ukuthi ukhona ezike zaqhutshwa sibili zabanjwa ngendaba yobusela. Kodwa engikwazi ukuthi sibili kuyenzakala ukuthi inkomo ziyalahleka ngemimango. Ikakhulu njengoba sike saba lendlala izulu selisiyaduma, imihlambi bihamba intshe kakhulu mango. Zihamba indawo ezingasayijwayelanga. Uthola ukuthi nxa ungasazidinganga ngesikhathi ziyabe ziloke zinjani, zihamba umango omude. Indlovu ziyabe zivela ngaphi lapha? Indlovu vele khona apha njengoba sisegangeni elingaka zigcwele vele zona. Ewadini yethu zigcwele, ziyasuka phansi khona ngapha emavilejini aphansi 29 zize ziyethi Nshwazi. Lapho ezicabangela ukuthi ekhona ukuthi zingene eBotswana kumbe ziphume zivelela ngale, ziyakwenza nje kalula. Kwesinye isikhathi abantu babe bekhuluma ukuthi kuthiwa khona abantu abasmuglayo yibo sometimes abaquma icingo. Kule problem yokusmugla lapha. Njengoba vele singomakhelwane beBotswana ledlala esilayo kulelelela elakithi, asingeke sikuthi ukuthi khona abahamba. Abantu bahamba ebusuku, vele abantu abalali. Yiwo umsebenzi wama-smugglers, bayakhipha ipetrol ivele eBotswana, bayathwala igwayi lisiya eBotswana. Vele daily vele asingeke sikubalekele lokho. So njengokhansila likubamba njani khona? Akukho lula. Ngoba njengabahlali emavilejini alabantwana abasmuglayo, yikho okwenza ukuthi bathole ukudla kwemihlala ngamalanga. So kunzima ukuthi laba abadala baza kuvimba njani ngoba babe be-part of it, imuli zabo ziphila khonapho. So vele seliprovide amahotela lapha abantu abasmuglayo? Asiprovide, but even umuntu mayele ndlala uyamazi lawo ngeke uthi ngeke ukubalekele. But umthetho la nxa ukuyala, but babe besiza abantu badlule, mhlawumbe bathatha umuntu akamakhelwane ebathwalisa, ikakhulu abantu abafana abahlala ekhaya. Mina njengokhansila abantu abamsebekhulile bongalo umntwana oyi1 ongabe khona apho ongakakhulela ukuthi ekalo bonke abakhulile kabakho phakathi kweguma but baphandle kwelizwe. Winani Ncube, village 23, stand 25. Gogo ngasitshela ukuthi lo nyaka kumenjani sikhangele amadlelo enkomo lezifuyo. Lo nyaka abantu abami njengoba liyabona akula lutho. Kumhlophe nje kunje akula lutho, libona sisenzeni. So sesikhamba sibhula noma isiphi isihlahla sibhula sizama ukuthi kumbe
singancedisa ngakho ukuthi kuncede ukuthi kumbe sizathi mbayimbayi sibe sizinika lese sesibona seziphelelwa ngamandla. So lokhu lingakubhula liyakwenzani? Lokhu singakubhula siyakubeka sithi khonapho sibona zingani sezilokhuza so ngani seziphelelwa ngamandla sesicupha sihamba sicupha ngomganu sesifaka isidla sifaka isawudo sifakile isawudo uqala safafaza ngamanzi. Okay. So okakathe sizinatha ngaphi? Zinathe emadamu. Akhathana onganani? Hayi akhathana kodwa kuseduze kodwa kuna kumango njengoba kungalatshana ukuthi zihambele amanzi zihambela lapho ezihamba zifika zidobha khona. So amadamu alamanzi ukuthi kapheli lenyanga? Ayaphela mntanami azaphela siyazi ukuthi sizayenze njani. Ayaphela sibini ayaphela ngoba inkomo zethu ziyehlukene ezinye zinatha ngapha ezinye zinatha ngale emgenda ngale. So nalapha likhathana le borders ngene eBotswana ezeni? Ziyangena kodwa hayi bezingakangeni la. Bezingakangeni kungena lezane ze21 yizo ezingena eborder ngoba kuseduze. Abantu bayaqhuma ucingo. Abantu bayaqhuma mntanami. Baqhuma sibili. Babe liqhumela. Mntanami ngiyakwazi lami. Ngisizwa nje lami uthwala uqunyiwe angikwazi la seborder kwakhona ngiyazi nje kodwa ukuthi ibhodi la. So lina lifike nini liqalise nini ukuhlala lapha endaweni? 86 la lisuka ngapha? KoNdolwane. Makava kaNdolwane? Yebo mntanami. Makava maSabhuku ba? Yebo. Ndimakazi bhatani? Imezibambileyo. So nxa ufuna nje ukufunayo ubuya qonda mina. Sizokhuluma izindaba. Sizokhuluma izindaba. But sikhuluma ngenkomo ukudla kwabantu lakho kunjani abantu? Lokho mntanami sibona sinje njalo khonapha anti sithi kumbe lina lani linje ungathi kade sinje sithole khonapha uthi gogo ngifuna ukuthi lami ngithola into leyi ngikufakele ebhakedeni lamuye ngithathele okuchukedlana lapha. Liyakuthengisa futhi lo? Nxa kungukuthi uyakufuna lawe kukulutshwana hayi khona ukuthi konke ngoba anti senzele inkomo. So abantu labo balendlala. Lokho mntanami ungakukhulumi. Sibuyile nje kunapha sizaze siyedla ntambama. Yikho sikubaleka lemakhaya lokuthi sibe sizamezamela inkomo. Asikhethi sihlahla ukuthi sihlahla siphi esilamahlamvu nje. Sesibutha kodwa amahlamvu. Sibutha kodwa sisiyofaka emasakeni. Kodwa balincedisa yini kumbe abayezoncedo laba ama-NGO ngento zokuholisa imumbu into ezinye? Ukuncedisa siqalise kathesi ngayinalinyanga. Siphiwa khona lokho kodwa siphiwa abanye kungaphiwa. Uphiwa kanjani? Sikwazi kuyagavuna kuyabalwa so. Abanye sibili siyakhala lathi bese sithi njengesakhamizi mntanami wena unje lawe mbona ukuthi kawuphiwanga ngithathe lami ngalokho ana ngithi khamba uqhathisela abantwana. Mina emphiwe lo la nxa ephiwe mina ngingaphiwanga ecuphe la ezongipha lami ngiqhathisela abantwana. Mina ngumrs Zimvundla village 19 ward 16. Ngathi uhlupho esihlangana nalo sikakhulu ngolenkomo ikakhulu ngocingo le Botswana. Uhlupho esahlangana nalo sa Angela inkomo ezingu17. Sathi sihleli nje sathola ifoni ngingazi ukuthi yayi kumbe yayombani wayifonile ngale kodwa eseBotswana. Wasesithi inkomo zikaMvundla zingapha sazama ukuhamba. Zayingaphi kwakhona? Like nxa udlula kungani kusezonshambe. Ngiqondi kahle indawo ngona kodwa. Nxa udlula kulala lapho kungani veterinary lapha. Sadlula endaweni yakhona. Sazama ukukhalaza sithi bantu shuya singacela nje ukuthi lisinikeni khona bayala. Sathi ayisukucela amabhera kuphela. 17 zonke badubula. So bazidubula likhona. Sayala sathi asifuni bedubule sisikhangela. Kuthi kumbe basala bedubula. Kodwa kwaso kulama role yonke into khanya ulenkuni. Kuthi babedubula bechisa. Sacela ukuthi hayi abasinikeze amabhera sihambe. Kuthi luhlupho esihlangana lalo sikakhulu. Lina maybe sekucabangena lapha libona ngani zafika kanjani khona ngale?
Mina mangicabangela ngibona ngani kuyabe kulo muntu osithindile ngoba uma ngakhona amude leso sikhathi sasizifida kakhulu inkomo kwakungayenza ukuthi zingafika khona ngale cingwe kodwa sabona sesibizwa khona ngale sacabangela ukuthi kusho kulo muntu osithindile ukucabangela ngoba ngimbona then kule siyakwazi ukuthi ibhoda isikhathi esiningi kulo ucingo okwenza inkomo ziyeqe ucingo liyabe liqanyuliwe kumbe liyabe luwile uhamba njani angizathanda ukuthi kuthiwa kulesikhala kodwa ngizibona uyazwa kuthiwa kulesikhala ukuthi kumbe ziyaziqanyula umuntu kumbe kabe kunjani angikwazi but kodwa ukuthi inkomo izingene kuthi kuyabe kuqanyula kuthi kuyabe kuqanyula nyawazi abantu abaningi abakhulumi ngakho but abantu bakhala ngokuthi ema-village ngapha sekuyindlela abantu ababe thenga izinto ngama-fuel kumbe ngamagwayi bebuya ngapha lilalo uhlupho lona lolo hayi lolo ngeke mbelishwa kahle ngoba nxa into ungazange uyibone ngakhuluma into engekho kodwa kutsho ukuthi nxa besitsho inceke kukhona ngeke nguphixel njengoba sitsho ukuthi inkomo ziyakhona ukungena kutsho ukuthi kuyabe kukhamisile beqamula ngeke akuphixela so sesidutshelwe inkomo labuya lapha akula kumbe uvillage head kumbe uveto wabuya lapha wazama ukukhulumisana lani ukuthi uncediswane njani hayi asanga sathola uncedo lunjalo sibili kodwa okusala ukuthi babekwazi nje njengamasebhuku bayakwazi ukuthi sadutshulela inkomo eBotswana kwathi kwinilanga ngihleli angazi ukuthi umbani kodwa ngizange mazi kahle wafona wayengani umpholisa mbwayise Plumtree wathi usayitsheni mbothi njani ukuthi into yabo ngayinanzela ukuthi ihambe njani wathi hayi mama sicela lingafi nenkomo wapha ngixoxisa nje kanjalo ukuthi wayengixoxisa nje zama ngathi ukuthi umuntu yabe kududuza nje ukuthi sizwile ukuthi lidutshulela inkomo kodwa kungali affect inzima lokho njengomuntu esekhaya inkomo inotho yethu ukuthi udutshulela inkomo ezi-17 isibaya sonke ngasho ukuthi lalisizwa njani ngesikhathini asazibuhlungu kakhulu mina njengami nje ngahla ngakhala kiwo amapholisa ngone ngazizwa vele ngasakwanisi lokuhamba khona le eBotswana abanthatha bangishiya lapha necingweni vele ngangingasakwanisi ngazizwa sibili ngathi nanzelela ngazizwa ngani ngikhuphuka iBP ngoba ngathwala nzima kakhulu leso sikhathi ngabuya ngalala sibili ngani yagula ngoba ngikhalela ukuthi inkomo yiko lapha esikhangelele khona esiphila khona ubaba kasebenzi sihlala ekhaya so sasikhangelele izinkomo kusho ukuthi basaluza nje asangasathola lutho njengazamizi ngathi sikuyini likwenzayo ukuthi mhlawumbe lokho kwalehlela lina kungehleli ezinye izakhamizi umzama khona hayi ngeke ngitsho ukuthi kathi senzani angilashwa kahle kodwa isifiso siyashisa nje ukuthi ngabe kuyavaleka izikhala lezo sincediswe kuvaleke lezo zikhala inkomo zingahambi uhlupho lenkomo as far as mina inkomo siyayisizwe inkomo ziyalahleka kanjalo ezethu kusho ukuthi kwaqala kwalahleka imbuzi ngoNovember zaziyi-16 zahamba zangaphinde zitholakala mina nto emfika December obafana bantshela bathi ngaphetsheya ngale babedlala ibhola babone yini ngavuka ekseni ngahamba ngayithola impela komunye umuzi ngababuza istory sakho nabantshela sona bathi imbuzi liyana yazibuyela but yayineclogo but it's a distance of about 7 kilometers babekwazi ihlahlekelo izimbuzi so i-15 up to now ayitholakala kuthe somewhere ngoFebruary bamfonela bathi inkomo zibonakala inkomo ziyi-17 angazi ukuthi amathole mangakhe but ezinye bezimithi I think eziyi-4 or 5 izimithi so inkomo kuthiwa ziyi-18 so mina nto ezengifika manje bathi ziyi-18 but ola lo mna ukuthi ziyi-17 so inkomo zahamba ukuthi zayaphi angazi kodwa inkomo vele esigabeni kona inkomo ziyathathwa impela zithathwa ngabantu bayathatha kunabantu abathatha inkomo ukuthi ufakazi yabo ungenawo lokho siyakukhuluma iqiniso esifana mina ngiyasonta nasebantwini siyahamba into eyaziwayo inkomo siyakwazi zathathwa ngabantu nabantu bakhona umuntu maye kutshela inyanga ukuthi yathathwa umbani angeke uhambe umuntu uthi hayi wena wathatha inkomo zami kodwa siyabe sikwazi ukuthi inkomo zathathwa ngubani kunje mina kwelami side I know ukuthi inkomo zami zathathwa ngubani but anginabufakazi ukuthi ngathi proof ukuthi hayi wena wathatha inkomo zami mina ngiyakwazi inkomo zami zathathwa nokuthi zikuphi angikwazi ukuthi zikuphi direct but inkomo zona zikhona ezinye sebutswana ezinye asikwazi ukuthi zikuphi so inkomo lana ziyathathwa zingene ebutswana zigciniswe
ezinye zikhona ezinye ziyahanjiswa emalokuzeni emabhutsha sePlumtree akhona amabhutsha impela asiwazi ukuthi la bathenga inkomo ezintshontshiwe but siyabe singanani proof ukuthi singafika sithi wena uyathenga kodwa siyabe sikwazi ukuthi ubani nobani bayathenga ziyathwala inkomo kona bazidlule ebusuku zihamba sePlumtree ngezimota amapolisa lana direct kona lana ngeke bababupha abantu laba ngoba badla nabo unless uke kuya amapolisa abuya kwenye indawo maybe bazosinceda ngoba inkomo zintshontsha every day. So eBotswana lapha zidlula la ngaphi? eBotswana kunacingwa ngithi indlovu ziyacrossa nawe ndlela noma lukhona ucingo indlovu phela kwenzeka kunje namhlanje uthi zicross indlovu ziyafika zithiwe ezinye ziyangena phansi kwezifula anti bayakwazi bona ukuthi bayenze njani umuntu uyabenza into yakhe yenza into yakhe asingeke simgarante ukuthi njani uyafika yenza whatever kwenzayo but isikhathi esiningi badlulisa lapho kunendlovu khona indlovu zingacrossa nabo sebebuya belokhuza becrossisa inkomo lezana so abantu balana kahle kahle ngithi sinama families ngale nangapha so wethu umuntu uyabe nomlaga phakathi konale omnye nomlaga ngapha so kuhamba kanjalo. So ngesikhathi sendlala kumbe kungela amanzi inkomo zenu ziyake ziyelagiswa eBotswana? Hayi azilagiswa vele azilagiswa amasela yiwo akwenzayo azilagiswa inkomo kube kungakwamasela kuphela lokho. So njengesigaba likubamba njalo into khona thina kithi ngapha bekungakabi that much too much inkinga kakhulu iqala emzini yakonswazi ngale yiko ngathi kune problem enkulu kithi sekuqala manje as far as I know kunomunye umama naye utona amampola ahle ngake 9 isiba sonke sihambile umama lwana manje into efika eclinic ukuthi uchaya iBP umama lwana sick isihambile naye ciche zahamba njengezami ngoba ezami zina 4 months manje inkomo lezi azihambi vele manje ngabomeza inkomo azithola zibhoda kona vele athiwa zibhoda zihambi every month uyameya azithola zibhoda kona ngoba ziyabe zifitwa kona so asonkomo ezihamba distance of 10 kilometers. So ukuthi vele ngeke ziyeqele zodwa zifike eBoda? Zingayeqa maybe kuyabe zifike ezanqumisa ibhoda but maziyeqile vele ngale phela eBotswana ngithi ezinye bazibona zibuye sometimes lesansikhathi babe sadubula but manje abasadubuli bayabonisa ukuthi inkomo nazi ngapha bazixoshele nakhona maku ukuthi zikhona azibonakali ngani ngoba abantu bahamba emadamu everyday zihlala phi zona zihlala. So libona ngani kuyini ongenziwa ukuthi ulungise indaba le? I-government ayibopha amasela adlala amapolisa asibeni fair abopha amasela bevale ukuthi inkomo zihambe inkomo phela inkomo ayamboni ukuthi inkomo kunomselo kuzeni manje sekune issue ukuthi inkomo ifanele iclear that much ziyaclear zenziwa njani inkomo ingatsha u6 ntamba manje ayihamba azihambi kodwa ama-truck adlule ebusuku wona bethola inkomo I think ukucatsha kwezethu ngeGood Friday ikhona i-truck eyaziwa yadlula khona isiye ePlumtree ithwele inkomo ebusuku ngabo 2 iyabe ihamba njani. So uhlupho ikhona ukuthi inkomo ziyahamba ebusuku zihamba zinamapolisa phakathi leyo truck yabe inepolisa phakathi so kuzenziwa njani leyo truck yabe inepolisa phakathi mayiza hamba ngo2 uzayibona angeke uhambe univimba lapha uzafika uyivimba uthi ngubani. Yi-question mark inkomo ziyahamba impela into yaziwayo lesasikhathi base bengathi bathatha amathole maye lokwamathole kuyi-issue yini ngamathole ngathi kunje egangeni ezelo bengalithola ithole bakhetha ithole nini yabo ikhala but maye sebethatha like this inkomo eziningi kakhulu ezihambileyo la esigabeni sakithi inkomo ezihambileyo eziningi kakhulu ezingabonakaliyo but nje esigaba okhansila bona bathi yake lihlale labo phansi babonise. Mina njengomuntu ohlale ngekho mina ngiyasebenza so ezami nziko ngibuya manje nami ukuthi ngibone so far kunamuntu engeke ngakhuluma naye but into yaziwayo akunamizamo yokuzama ukulungisa ifence le ifence ifence ngendlela efe ngayo akula fence akusela fence that day benkumbalambi laphana ngifika ngabo 9 mase sakhona buthi silindi inkomo nambana abantu bayi3 emdulini lapha ngizalwe ngihamba la uthi phela alwana umpholisa lwana babuya la abantu phela mayebuya live laphi sivela eZimbabwe vela sikufihla liyeqinga ndiye wenda naye siyeqile kona la ngoba vele nje inkomo vele eziningi labo abazireportayo ngale enye family yenswazi betshela le family ngapha
hey umuntu lwana uteqeda lapho wathi uyazi ukuthi kathi sendibopha mina siyakwazi ukuthi ungasibopha vele njalo siyakwazi ukuthi okweqa kwethu ngaba siyakwazi vele kula mvumo ene into esiyaziyo ukusibopha ungasibopha kodwa but isidinga inkomo yoba inkomo ifile inkomo zibuyile ngapha le ndlala leyi ukubisa inkomo khona ngapha siqala sabona utshani lobo busebhoda so abesuka lwa ndoda bethi ethi phela kathesi ngiyakubopha uyasibopha yiye eqeda lapho ebesibuza ini ukuthi sivela ngaphi evillage 17 stand 1 ibizo Sidoli Moyo esuka lapho ethi ngithi kathesi chani phansi abake sichaya phansi hayi impela engani isithukuthele sesibhoda yathi sinjani siyalicatshelela ukuthi silinde inkomo ukuze kuchaye bo1 so level izilinde ngaphi la la ususezihlahleni so zinathe edamu leBotswana uyabususezihlahleni la usulele ngoba vele idamu lakho likhona apha lemizi khona la ukuthi vele uyabukhangela bekhona apha ngekhaya babenjani yahamba injalo indaba leyo and then umthetho wabo lawo mapholisa asekhaya ekuseni balesikhathi ukuthi ngabo9 becheck idamu labo emini icruiser yakhona layo ilakho ukuthi ifike khona lapha edamu ngoba sikhuluma sitho njalo nje bebebotshiwe ngoba nomputo kade bakhona kade bebotshiwe besiyadinga so hayi lapha embalambi sithwalisana enzima sibili bakubopha vele ikhetshi abantu abangcono yini izenshambe ngahamba kiyo ngathola omunye umdala uDube hayi labana abantu ba right labana bathi bithathanini izinto zenu kodwa ukubi sivele siyakwazi ukuthi kubomalalume kubobani into zethu ziyahamba amadonki labo bani wazi wakhuluma umdala lwana ukuthi sike sasikisana lomunye safika emadlambuzi kwakhanya lo muntu abaseka laye ebatshontshela imbuzi khetshi lezinje kwakhanya umelwa ngamapholisa lezinja ziyatshona kule mkwangada mpe izinja kuthe nezinje ezijojwe embalambi kuzatshona ezenshamba izinja abaziza ziyabe zizinhle besiyazingela obehlala emzini yabo kuvele thina silenkinga bakithi silenkinga kulo muntu khona lapha vele noma ungazi simthuli uhamba ngombobho khona phakathi kwabantwana hayi umbobho antu wena wathi yena usemthethweni so asikwazi ukuthi usemthethweni uyavunyela ukuthi uhambe egangeni